Mincha si tavel cristian viva in Islam. Per grande parte in quei affons che viven leu in Pupira. Slams dati ora vantu in mercaus pli grons del terz mund, sco per esempio l'India. Il mercau de Mumbai dati il Slam d'Aravi, che viven radon 1 milion cristians in paupredat. Jei boi schia che ils luvrassen bu, na, il ston luvra fetg, mo servegnen paucs raps per swinter. Sper la pupira venien problems socials sco criminalitat a maldiever de drogas ed alcohol vitier. Mo è cum malsognas an ils habitants de slams da combatter. Ai dat mea paucas toalettes, a biar ston a schia falur de basins x zanewa. Se la va a fali schiva scebegia cun la medema aua, nua che è l'aua cioffa cula in. Con quai ai aua jobra per baibara cucina fetg rara. Biars pops ed affons venien a schia malseuns a mieren schizun. Mo eschins vive bo bain in Islam, crescen quels vinavon. Ils cristians che viven os in tiara in pauperdat han il sentiment che mondi mer con ils il marcau. Mo con quaquels ambudanes per in habitaziun ston ils ia sta in ina hetta il slam. Vitier vigne che las familias en fet grandes. Sia toccano giafons ai normal. Schins cresce sin in slam eisi naturalmente greve de vignò. Ils genitors ein paupers a sampa grande part bo finanziala scola a loro fons. Ascia ston quels ia batlia ni a luvrasi in una delas biaras deponias da miarda. Mo grazie ad organizzaziuns de gi dati speranza. En transacziuns sco per exempel mincerap quinta venger im nau danes per gidar als cristians ils slams, perché ils agen ina chance de vivere in a meiera vita. No destination to